pravaci. Uskoro očekujte epizodu emisije Ljubav će samo spasiti svijet, snimanu u velikoj pravoslavnoj svetinji Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Sprovešću vas, što mi je izuzetna čast, sa kustosom tog muzeja, gospođom Biljanom Cincer-Kostić, kroz riznice duše Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Čućete o crkvenoj istoriji, o značaju Muzeja Srpske pravoslavne crkve za hrišćanski pravoslavni svijet, nas vjernike i generalno ljudski rod. Govorit ćemo o tome gdje smo mi danas kao ljudi, na kom moralnom, duhovnom, civilizacijskom nivou. Šta je to potrebno da učinimo da mi budemo bolji, da bi svijet bio bolji? Kao što reče naš sveti patrijarh Pavle, na odgovor jednog čoveka, kada će nam biti bolje? Taj mudar odgovor je kada mi budemo bolji. Uistinu tako je. Samo ako se setimo našeg Gospoda kojeg trebamo uvijek da nosimo u srcu i njegove mudre pouke da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Veliku zahvalnost, iskrenu i duboku, upućujemo Sinodu Srpske pravoslavne crkve i dragoj gospođi Biljani Cincer-Kostić, što su nam ukazali čast i zadovoljstvo i odgovornost da snimimo divnu emisiju u toj divnoj svetinji. Do tada, ljubi vas vaša Marija Ćurković.